Mau lolong syafaat. Kalau mau dapat syafaat, Nabi sudah sampaikan. Bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat. Iya. Tuh mau kira-kira Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya kumikit dari Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya kumikit sukutungan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tabaca kasiratu ya. Maka mau mampir ada Ustaz. Tadi mau coy. Allahumma sholli